Fani wale ambao wako ndani ya gari. MCAs mawuok County Assembly ma Kiambu koro kone jatend piny William Ruto mondo oket piny jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah kendo bilo kode wach ewi ywaruok ma wachore ni Ichung'wah ni godo gi tend county ma Kiambu kod MCAs ka giloso ruiru. Jotelogo lero ni Ichung'wah okosenyiso luoro ne jotelo mag county ma Kiambu kata odoko ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua osetemo loso kod MCAs mondo oket kwe kendo tiyo kanyakla kod jotelo mamoko. Jatend kweth mathoth e Assembly ma Kiambu Godfrey Musheke okoni jaod bura ma Kikuyono keto tich bedo matek ka ok onyal chiwo luor ne gavana kaachiel gi jogo ma tiyo ne Assembly ma Kiambu nimar onge kaka loso dongruok biro bedo mayom. Rais akipeana kiti katika hii Kiambu, hiyo kiti tuichunge na tuilinde. Rais kwa huruma zake na maono yake ametupatia leader of majority in the National Assembly, Mheshimiwa Kimani nani? Na rais na mimi tuko na imani na yeye uongozi wake. Na mimi nataka nimwambie, mimi na rais hapo mbele, huyu kijana Kimani Ichung'wah nyota yake hapana iko mbaya. Kwa hivyo nataka kuomba viongozi ya Kiambu, msikuwe wale mkipata kiongozi mnamfuruta chini. Kwa hivyo mimi nataka kuomba MCAs wetu, tafadhali namuomba, hii kiti ya leader of majority ni ya Kiambu County. Msikuwe kwa mstari ya mbele kujaribu kumfuruta huyo kiongozi chini. Huyu rais wetu ni mfalme wetu ambaye tulichagua mchana. Pahali yote ako kuwe na heshima. Kama wewe upendi vile gavana anasema nyamaza. Kama upendi vile Ichung'wah anasema nyamaza. Kama upendi vile MP anasema nyamaza. Rais akishaondoka murumbane.